Zdravo dragi moji i dobrodošli u moj novi video. Danas spremamo posni kolač, jako mekan, jako jednostavan. Prvo ćemo da stavimo suhe sastojke, zato će nam trebati brašno. Brašno ćemo prosijati za svaki slučaj ponovo, da ne bi nam ostale kuglice. Dodat ćemo pola peciva i to ćemo prosijati. Kada smo to prosijali, dodat ćemo cimet. Cimeta možemo staviti po želji. Ovo meni izlazi nešto sporo, ja ću malo da ga otvorim i da ubacim jednu kafenu kašiku. Dodat ćemo, ja ću dodati aromu, ne znam koliko se vidi, vanile. To je ova aroma za slastice. Nje malo nameljemo i tako ćemo istresti. Dodat ćemo naravno šećer i malo ćemo promiješati. Kada smo to promiješali, dodat ćemo džem. I dodajemo sada vlažne sastojke, a to su ulje i voda. Vrenu treba uključiti na 250 stepeni da se grije dok mi pripremimo ovu našu koricu. Za ovo vam nije potreban mikser, treba čak da ostane malo. Ovako može džem da ostane i u malim komadićima. Samo je važno da vam brašno ne ostane zgrudano. Kada smo sve to fino izmiješali, dodajemo jabuke. 2 istrencane jabuke. Ostavili smo malo da odstoje i sada ih dodajemo u smjesu. Sve ćemo to ponovo sjediniti. Ja ću to sada sjedinim kašikom. Ovo je jako jednostavan, brz posni kolač. Jako brzo se sprema. Vi umjesto jabuka, ako ne volite jabuke, možete staviti neke orašaste plodove. Šta se vama sviđa? Ja sam sada pripremila jedan pleh koji sam pomastila i stavila brašna, da se to ne bi slijepilo. I sada ćemo našu smjesu da prebacimo u kalup. Moja tepsija, neka prosječna, odnosno standardna za kolače, ona je negdje 20 puta 30, tako nešto. Znači samo sjedinimo malo ovako. I kad sjedinimo, ubacimo u već zagrijanu peć. Zato uključite peć prije nego počnete praviti kolač. Kad smo sve dobro sjedinili, sada ćemo samo malo da lupimo ovako kako bi nam zrak izašao. Znači idemo peći na 250 stepeni oko 20-25 minuta. Evo dragi moji, kada nam je kolač pečen, sada ćemo da ga premažemo sa džemom. 1 kašika džema bit će dovoljno. Lijepo premažimo da bi ova gornja korica ostala tako fina. Kada imate džem, ona postane dovoljno mekana, a u jednu ruku ostane malo i hrskava. Tako da će biti idealno i ona će vam zalijepiti dekoraciju, odnosno zalijepit će nam orase koje ćemo stavljati. Vi možete da stavite kokos, možete da stavite druge orašaste plodove ili možete samo da pospete šećerom običnim ili šećerom u prahu.
Ona predivno miriše. Sada ćemo uzeti 2 kašike orasa i to ćemo posuti. Zavisi koliko volite, možete i manje. Možete sitno sjeckane orahe ili možete ovako mljevene kako volite. To je sve do vas. To se sve može mijenjati. Čak možete orahe staviti i unutra umjesto jabuka. Uglavnom, kolač je mnogo lijep, mnogo je ukusan, baš se osjeti i jabuka, cimet, sve arome su baš onako intenzivne. Ja ću sada da ostavim kolač da se prohladi neka 2 sata pa ćemo ga sjeći. Evo, dragi moji, da vam pokažem i presjek kolača, pošto su moji načeli kolač dok je se ohladio. Ja vam nisam mogla pokazati ceo. Ali kolač stvarno idealan, mekan, ukusan, osjeti se voće, predivan. Malo je reći, toliko ukusa u postnom kolaču i mekoći, fenomenalno. Nadam se da će vam se svidjeti moj video. Ako vam se video sviđa, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom novom videu.